Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke le koko Makgabo, ke re moshate. Ke a le amogela le kgono mo lenaneng la rena la semoya ka Dr. Makgabo. Le kgono ke rata go bolela ka matla a thapelo. Matla a thapelo. Eupša pele re thoma, ke gopola re amogeleng ba ile re ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ge ile re ke mathomo o tsena, ra o amogela. Ebile re re o se ke wa lebala go subscriber. O like yona page ya rena yeke. Ebile o be o kgotle notification bell yewe gore ka motlha re uploada di-video tša mohuto o kgone go tseba. Ke a le amogela. Matla a thapelo. E ka ba o le spiritual gifted o na le dimpho tša semoya goba o sena tšona. O swanetše o tseba gore thapelo wa ihloka ka mehla. O make sure ya gore o rapele ka mehla. Tšatši ka tšatši. Go tsoga mo mesong tsoga ka thapelo. Go robala bošego robala ka thapelo. O tše modimo o mmeye pele ga dilo tšohle. Gobane modimo ke yena mohlodi wa tšohle. Ke yena mohlodi wa legodimo le lefase. Ke yena mohlodi wa diphedi ka moka tša mo lefaseng. Batho, diphoofolo ka mehuta tša ka metsing, tša mo nageng jwalo le jwalo le tša mo lefaufaung. Modimo ke yena a bopileng tšona dithaba tše re di bonago, di-waterfalls tše re di bonago, diphororo, di-cave jwalo le jwalo. Go ka ya mo nageng o tla bona gore tlhago ke e botse jwang. Ke ka baka la matla a modimo. Modimo a buša gape a bopa bona bo tata wešo, our forefathers. Badimo ba rena, our ancestors. Mangwele a rena a semoya, our spiritual guides. Badimo ba rena ba tseba gore modimo ke yena mohlodi wa tšohle. Ebile ka nako a bona ba bantši ba mo rapela ba mmea pele. Badimo ba rena, botata wešo, mangwele a rena a semoya, dimpho tše ba nago le tšona ka mokana ga tšona ba di tšere go yena modimo, ba di file ke modimo. Bohlale bo ba bego ba ena le bona, maatla a ba bego ba ena le ona ka moka ga tšona tšeo ka moka ba di file ke modimo. Ke ka baka la maatla a modimo. Jwale ka motho e le gore o na le dimpho tša semoya, le ge e le gore a o na mpho ya seprofeto, mohlomong o ba le mpho ya go ba ngaka fela, sangoma fela, goba mohlomong o traditional healer, o šoma kudu ka dipheko, o šoma go alafa batho ka dipheko. O tsebe gore maatla ao ka moka wa fa ke modimo. Dipheko tša gore di be le maatla o di fa ke modimo. Gore o tšere dipheko tša o thušitše motho mongwe ka tšona, motho mongwe a fola, ke ka baka la maatla modimo. Thapelo e tla o thuša ka mehla, e tla matlafatša tšona di-chakras tša gago, e tla o dira gore o be le ntho re bitša re ke self-confidence, o be le boitshepo. O kgona gape le go kwa intuition ya gago ge e bolela le wena. Ge o rapela o tla tseba gore o mang, o tla tseba gore na wena o tletše mo lefaseng ke eng le tšo swantše gore o di dire mo lefaseng tše le gore modimo le mangwele a gago a semoya le badimo wa gago ba go rometše tšona gore o tlo di phetha. Go rapela o ka rapela ka tsela tše pedi. O ka rapela ka tsela yela ya gore o tswaletše mahlo a gago gomme o bolela le modimo. O ka rapela gape ka tsela yela ya gore o ntse o tswaletše mahlo a gago o bolela, o rapela ka tsela ya meditation. Ge ke bolela ka tsela ya meditation ke thapelo le gore mohlomong ka ba o rapelela ka mo pelong ya gago, goba mohlomong ebile o sa rapele, o no connecta le modimo, o connecta le your soul. Okay, e re ka mehla mo mesong go tsoga o ke phe metsotso e 10 ya go rapela pele o ya mošomong wa o ya go hlapa, gore o ye mošomong wa gago goba o ye sekolong goba o dira tšeo le gore o rata go di dira ka letšatši leo. Leta keresao e tšhweu o be mo alitareng ya gago goba mo tafoleng e le gore o rapela mo go yona.
tša bibele ya gago le yona o e bea gaufi le kerese ya gago e tšhweu. tša galase o tšhele metsi gomme galase o tlo itshwara ka mo matsogong a gago a mabedi. Lebelela kerese yeo for metsotsonyana e mebedi go ya go e meraro. Go e lebeletše o seke wa blinka, o seke wa ponya mahlo, o no e lebelela fela. Go fetša tswalela mahlo a gago. Tša metsotso e mengwe gape e mebedi go ya go e meraro o theleditše, o connecta le moya wa gago, o connecta le your spirit, your soul. Jwale o ka nna wa thoma go rapela. Ka mehla forogo go rapela, gopola go leboga Modimo ka ga ile a lela go protectile bošegong ba mabane. O leboge le tšona dipone tše le gore a ka ba go bontšitše tšona. O ntše o mo kgopela gape gore a go fe letšatši le lebotse, letšatši leo e be letšatši le lebotse mo go wena. Lona letšatši leo Modimo a go fe yona protection, a o šireletše ka rameleko ka mokana ga yona yeo ka kopanang le yona. A go fe lona lethabo ka rapelo ya gago. A go fe lona khutšo ka ra mo moyeng wa gago, o kwa o le at peace. O ntše go kgopela gape le yona mahlatse le mahlogonolo, di-blessings di tle go wena. Ga o fetša bula mahlo a gago. E re metsi le wa tshwereng ka ra komiki ka ra ga galase ya gago o nwe gannyane-nyana. Go fetša wa tšee o bie komiki glaseng le la gana mola o tlo e lesa mo for the whole day. O ka re go boa thapama goba during the day gomme go kwa o rata go anwa o ka nwa metsi ao. Then go fetša o bea glase la gago mo fase gaufi le kerese ya gago, bula bibele ya gago. O tlo no e bula randomly. A o tlo plana gore ke nyako bala pisa le mama nna ke go rata gore o plana gore ke nyaka go bala chapter mama verse mama, it's fine. But this time o tlo no e bula randomly, wa thoma go bala verse le gore o rata go e bala. Verse yeo ke verse le gore Modimo mangelo ao a semoya ba tla ba bolela le wena ka yona during the day. Gomme yona verse yeo e tlo go guida, e tlo go protecta during the day. Go na le tšentše le ka kopana le tšona during the day, o kgotša le ka re ga situation e itseng. And go ka boela back to yona verse yela, o tla kgwetša le gore verse yela ebile e be e go botša gore go tlo diragala eng, and ebile ya o guida gore go ke kry-a le ka ra situation ewe actor so le so. Wa mohlomong ebile yona verse yela e go botša ka ena ka motho o tlo kopanang le yena o le gore swantše mo fitlhišetše melaetša e meitseng. Then the minute o bona motho ola o kgotša le ka speedinyana intuition le dirang e tliša verse yela mo go wena, e go gopotša verse yela. Then ya ba gore o swanetše o fitlhiše melaetša yela go ya ka verse yela, go ya ka mokgwa le gore intuition ya e tla ba e go tlhalosetša rona verse yela e ra goreng. Thapelo nka no re it's a powerful tool. Ke tool e le gore e na le maatla, and ebile e go connecta le badimo ba gago, ya go connecta le mangelo a gago a semoya. Ke ka mokgwa le gore thapelo e na le maatla ka gona. O seke wa rapela ge fela o tseba gore wena o na le mathata goba o ka re ga mathata, dilo tša go phela di sepela gabotse, o na le mathata a ditšhelete, ga o na boroko bošego. Le ka gore o rapele everyday, ka gore ka kgwetše le gore wena o rapela go na le mathata fela, ge dilo tša bophelo di sepelela gabotse, Modimo a ka se wa arabele mathata a gago. Go na le mathata, Modimo a ka se arabele dithapelo tša gago, le mangelo a gago le badimo ba gago le bona ba ka se o arabele, ebile ba tla go furalela le bona, because wena o ba bitša ge fela e le gore dilo tša bophelo ga di sepele gabotse. So ntho ya go rapela everyday a e be tlwaelo mo go wena, o ipotše gore wena Modimo o phela le yena everyday, le mangelo ao a semoya o phela le bona everyday, gotlhe mo yang gona ba na le wena, ba o farafarile ka mo le ka moke. So o ke tlwaetše gore o fele o bolela le bona. Nagana o sepela le motho the whole day, a o bolele yena a o reng, o no re tu, o no mo ignora. Mangelo ao a semoya le bona ba na le o file ka mokgwa ge wena o sena nako ya gore o bolele le bona. Tseba gore o ntse o bolela mangelo ao a semoya, bona le bona ba dirang ba o connecta le Modimo. Go na le melaetša ba ka o tlišetšang yona e le melaetša e le gore e tšwa go Modimo,
e ka nako tse dingwe modimo o tla ka bosiena a ke connecta le wena goba a go botša tša go botšang tšona ka nako ngwe o tla romela mangelo a semoya. Nako tse dingwe o ka rapela o ka re mo mesong wa re go se no phafarega wa no tsoga wa dula botse mo mpeteng wa gago maoto a gago a se ka thatša mo samenteng wa thoma thapelo ya gago wa rapela wa bolela le modimo wa bolela le mangelo a semoya pele maoto a gago a thatša mo samenteng. Rapela gape everyday pele o ya go robala o ntse o leboga modimo ka tšatši le lebotse la o fileng lona le yona protection a o fileng yona o ntse o tšwela pele o kgopela protection bošego ba tšatši la lekgono o ntse o tšwela pele o kgopela gore modimo a go bontšhe dipono di tle mo go wena di tle ka tsela ya ditoro goba ka tšona division ene o a kgopela gape gore o seke wa di lebala ditoro tša gago ba division tša gago di seke tša felela mo mosemelong. Maatla a thapelo a tla go fa maatla thapelo e tla go fa maatla e tla go fa ntho re bitša ke an inspiration e tla go fa gape le yona guidance e tla go fa le yona wisdom bohlale go bolela le modimo ga o bohlokwa gore o tlho o rasitše mo e leng gore o kgotšele gore le batho ka next door goba motho a leng ka kamoreng engwe wa go kwa o seke wa re go dira dilo wa leka gore batho bangwe a bampone gore nna ke dira eng. Bolela le yena ga botsana fela gently ga boletanyana fela o be specific o bolela le modimo o tlogo ke tlhalosa thapelo yeo o e rapelago e tšwe mo pelong ya gago goba mantše o rapela o a bolela a tšwe kore mo pelong ya gago botenteng bja pelo ya gago it must come from a tšwa gape mo moyeng wa gago from your soul o tsebe gore modimo ka mehla o a go kwa go bolela le yena ene ebile o tla go fa dilo ka moka tšeo o mo kgopelang tšona. Modimo ga a nyaka gore re mo tšhabe re tšhabe go bolela le yena goba re tšhabe go ke kgopelela dilo tše di botse go tšwa go yena o nyaka gore re be free ka mehla re be le tshepo re believe mo go yena re mo theeletše ene gape ebile re mo hlomphe re hlomphe le the 10 commandments e re bošego ba letšatši le lekgono go rapela thapelo ya gago o ede le yona Psalm 23 le yona o e rapele. Morena Jesu o ile a bolela a re kokotang gomme le tla bulelwa kgopelang gomme le tla fiwa. Ke a le leboga modimo a be le lena a le šegofatše a le fe dilo ka moka tše di nyakago goba le di hlokago ka ra maphelo a lena gape ebile a le dire ka go loka. Amen.